tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agkapi-kapay ibon. Agyaman ako na'y alis. Nagbanglo ti kapiyo Siyempre anya nga minan ti gagaram. Awan matkit di mare. Imayak lang takayat ko ti makiinistoryahan ka. Maipapan iti anya ti pagsaritaan ta. Si Kaman, no anya ti kayat mo. Chismis mo no anya. Pakabasbasulan ta paykit di no biyak ti sabali a tao ti pagsaritaan ta. Ay nawaw, saan abasol no agpay sumot? Si kakit dimot. Ay, adda ni nanang mo. Adda iti kusina, madama ti luto na. Ay, kastagayam. Amam, nagawid ka no magayam ni Nerissa ak aruba yo. Ay won, idi pa'y napanalawas mare. Apay ka day. Wun tadamag kukit adda ka no kabit na ijay abroad. Kabit? Ay, jak amo Awan mat nadamdamag ko akasta. Iso ka no ti makagapo no apay anagawid. Kasta aya. Ngam awan bibiyang tayo, tabiyag day ta. Change topic man mare. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ta dito'y. Agyaman ako na iti oras mo Alice. Italaang tas anak pa'y abisi. Ngam no mangrugi ti trabaho. Awanen, saan ang mabalin nga inaldaw ti panagistoryata. Ang mga numamindwalaangan iti makabulan. Okay lang data. Sige, agpakada ako. Una, ang mga nusap-sapulan da kamatan iti balayo. Sigurado Sige, innakon. Nagasam man, nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kin ni Yvonne akalugaran tayaw. Jakman amo iti deja tao. Saan kami mat anasingad? Saan ide? Ngam panagkunakit agbalin kay anasingad ita. Kanayunan na mga minan ti umay dito'y balay. Sakat ulit-ulitin na ti istorya na nanang. Kaya't na siguro at makipagayam kun ka anak ko. Nga ta. Iso ti atap ko. Nasaya at ka mga minatao. Sa bagay, mayat matlaang no adamat tigayam tayo. Ngamnas kan lat taapilyan tayaw. Saan amabalin nga uray asinula dita? Di ka matin matatao dito'y balay, Yvonne. Sa dino ti papapanamaya. Iti ayan da alis tatang. Ay daw, sino nga alis mananday ta? Ni tatang mo. Talo ti kalugaran tayong agnagan iti alis. Ni alis si Jalaod, ni alis si Jamyanan, kin ni alis si Jay... Ni alis nga anak ni Nana Irma, tatang. Ti amok saan kayo anasingid kin ni alis a kalugaran tayaw? Saan talaga? Ngam idilaang dayjay tatang. Sa balimutan ita Nasayad mo't nga raw no kasta. Kita lang, tamangan no da trabaho na kit makasinga ka. Amuklat tamot at timang timing tatang. Iranak timapan iti ayanda no amok asaan ama kumikom. Day off mo mat no bigat. One day off ko nga rod, apay ka day. Piyesta di takabangibang a barangay. Mapantaman mat agbuya. Anya? Ado ti mabuya itay jay. Adda ka no umay nga artista ka. Aya, Wan, isumat ti damag ko. sapay saan kami pa'y anagsweldo. Awan kwartak ita. Awan daduma ama ayabam aya. Ay nawaw, saan aparikot dayta? Ilibrek ti plete ta iti tricycle. Ni, saanan? Nakababain mat kang ka. Ay basta, mapanta adwa. Di bale, taawan mo trabaho no bigat. Sige, agawid ak labiit atag di ko sa.
Kitsi ka, agsagana ka mo ten, tadagasan ka dito'y balayo, inton madamdaman. Naaldawan ka mo't anak ka ring, Alice. Napuyat kami anak fiesta nanang. Anya nga oras anagawid kayo kin ni Yvonne, aya. Alas 3 iti agsapa. Na, agasam banday ta. Ada ngamin imay nga artista nanang. Mabit laang, ta ipakita kada kayo dagiti picture me. Nakipicture kayo pa'y gayam. Nan, kita man no asino nga artista tidakdak amatam. Aday tani nagpipintas kan gwapo dagita iti personal. Ay, nawaw. Iso da ito iti bida iti buy-buyaag a drama. Iso nga agpaiso nanang. Ay, sayang. Imayak kumamot gayam. Kasano kuma, kat di yung matayat ti mapuyat nanang. Inton maminsan taw. Barang agsublida manan. Ayun gayam. Asino nga'y tinagbayad iti plitiyaw. Ni Mari Yvonne, uray tikinan me. Diyak kumakayat, ngam ipilit namat ngamin. Managparabor mo't gayam da jay atao. Anya ngaminan ti ibagam kanyak, Yvonne? Napadas mo ka diti imutang iti online, Mare? Ay, saan pa'y Mare? Apay ka de. Amang ano qualified ka? Diyak matlaan kaya ti umutang, Mare. Narigat ti agbayad anya. Saan mat asikat ti umutang, Mare? Siyak ti umutang. Usareklaan ko mati aydim. Anya? Tulungan na kuma. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. No si ka nga iti agaplay, aramatam ti aydim. Saan amabalin? Taadda ngamin record dagiti masaknan. Kat adda nakaswan akanagnagan ko. Kasjay? Wan, di bali ta makatawon mo't nga gayam ta. Awan pagdanagam, tabayadak tumot laang. Diyak kumakayat ti umutang, ngam no choice mo't da tao. Justin? Siyak nga, Rod. Kumusta ka maten? Ay, kwa. Imayak, tagsingira kon. Bayada mo ti utang mo kanya. Apay mo't adi ka nag-text kanyak. Sakbay nga imay ka dito'y balay. Ay, nawaw. Siyak pa lang agad just para kan ka. Noam mo nga daong utang mo, agbayad ka. Aguray ka ata, awan pa'y nga rod kwarta. Siyak pa lang timpasubo, may tiday jalenting up. Awaran kay tibain. Nagsaritaan tamutin ti may papan itiday tabanag. Fully paid ti utang mo kadakwada. Binayada kon, taidikmit tinausar. Iso si ka, agbayad ka mo tin kanyak, takasapulak launay ti kwarta. Inton umay alawas to. Ano sam ti aguray taagdis kitarak pa'y. Nagtalega ken ka, tagayam ka. Ngam apay akasta ka. Nalakalain ken ka timang luko ti sabali at tao. Kung naglakit din o binayada mong ti utang mo. Saan pa'y tatang? Ay nawaw, natawanan dahi dyan nga utang. Amok day tatang. Amumot lagayam ka. Anya pa lang aramidam. Ipasubong mo ti pada matao. Gayim mo pa'y mat ni Justin. Makauray da atawan pa'y nga rod kwarta. Laglagi pong aday ta nga utang-utang tinakaibaranggayam iday. Di mo kumamot karkarwan Katwan mat nga min tatang. Singirinda ka man kun saan, responsibilidad mo tagbayad. Nagalas ti kasta agalad ti may sa agayam. Di ka mat matagtagari anak ko. Naunag samot ti pampanunutom. Kinasarita nak ngamin ni Yvonne nanang. Kat, Kaya't na nga usaran ti ID, tapno makautang kano iti online lending. ay nawaw. Intad mo ti aydim kankwana. Saan pa'y matkit di nanang? Sa anak nga manugot, pampanunutak pa'y laang. Kunaklakit din no imanugot ka. No siyak ti sika, saanan anasken apag panunutam ti may papan iti day tabanag anak ko. Anyat kaya't yu asawan nanang? Di mo ipalubos nga usaranda ka. Uray gayim mo, saan latta? Ang mga no agpasugnod dayjay nanang. Ay na anak ko, si kanto mo ti agparikot no umutang iti dakkel, ket di na mo laeng mabayadan. Nagan mo ti maperdi dita. Sa bagay. Adumutan dagiti biktima ti kakastaan mo dos. Iso nga agannad ka anak ko.
Uray pa'y gayim mo. Narigat ti agtalek ita apanawa. Ay nawaw, adda kasarsarita ni Ivon iti paraangan da. Ninsa mo bakla day chay. Umasidagak man, tadenggak ti pagsarsaritaan da. Siya pa'y lang ti parigata magsingirtin ka. Anya ngay ngarod ti maaramida, kat awan pa'y ngarod kwarta. Pasol mo no saan mo ko mga inusar tinagan ko iti kalukwam. Awan ko maparikot ita. Nabayagan tayo nga isyong. Nukasta, adda utang na kini Justin. Yan, tikasta. Ngamtin ako na idi sinaludsud ko no apay asaan da ng agkuy-kuyog. Kat basol ka no ni Justin. Busy ita, iso apang nga asim ta pumanaw kan. Makasinga ka mo. Ang bayad ka man, ipabarangay ka manan. Ala, ipabarangay nakmanin. Ay nawaw, nagtangsit mo't gayam day ta babae. Adda ilimlimad na akalukwan na. Ay, tinasayaat, agawid akon. Itiks kon tulaangan kan kwa na ti ibagak kuma. Nangagkuti pa nagapayo kin ni Ivon iti paraangan da idi naminsan. Apay day jay. Anyat na pasamak aya, adda atraso na kang ka? At utang na kanyang ka. Husto ka ditay nangag ko nga inusar na tinagan mo tapno makautang? Wen, hindi ka sa pulan na ti kwarta, nagpakpakaasi kanya. Siyakmet na siya nagkankwana. Imanugutak iti kayat na mapasamak. Iti kwan, di na matan binayadan. Ah, day tagayam ti pudno ang makagapo, no apay asaan kayo nga agkuy-kuyog. Kat nasingad kayong matidi. Husto ka, day tanga utang ti makagapo. Sakit kayat namat nga usaran tinagan ko. Aganad kay ti day babae. Nalaing la day ang agsao. Alain na ti panagtalik mo. Inton kwan, biktimaan na ka ma. Utangera day yung ex-BFF ko. Anya? Modus nan ti kasta. Sana mapagtalkan day ang babae no kwarta ti pagsasaritaan. Alam mo tin kaasyan nakmare. Talaga lang amin akasapulak ti kwarta ita. Di mat nag-message siya kang ka. Ang mga no nagbaliw pa iti kapanunutam. Iso nga imayak latta dito'y balayo. Pasensya ka, ngam saan amabalin. Ay nawaw, kasta ti makuna agayam. Na, siyak pa ti dakas ita. No kayat mo ti umutang, usaram ti ID kanagan mo. Pamarang lagayam dagiti impakpakitam akin na imbag mo kanya. Iti tiyempo ti rigat, di nakmut lagayam matulungan. No ginayim naklaang tapno makautang ka, pasensya kan, ngam uray di kan umay dito'y balay. Diyak kayat ti agparikot no bilang man ta saan ka makabayad. Hay, awan ser-serbim agayam, di ta ka man langat. Di mo mat pinagkapiday, chay. Uray saanan nanang. Na, apa yan? Di na maawatan ti puntok mo't nanang. Ipilit nakit din ti kayat na. Di may papanmananday ta iti panagutang na kuma. Wan nanang, nasakit tinakam na ta sa anak nga imanugot iti kayat na ama pasamak. Di friendship over kayo matan. Okay laang nanang, awan nasakit a bakrang ko. Sa bagay, nukas jay mutla ang tigayam, uray awano nanak ko. Agpay sulaunay nanang, sa anak ba't nga utangera, iutang nakit di tinagan ko kadagita nga online lending. Husto laang ti desisyon mo anak ko, ti pudno agayam, man nakaawa. Ni Alice samot dayjay. Wen, nakitak tatang. Ay nawaw, apay nga rod adi mo kinasarita. Saanan ta friendship over kamin iti dayja a babae. Anya, Di man sa ludsoden no apay tatang. Basta kas jay. ada nagapaan niya. Na, kaibagbagak laang adiyon sa ludsoden no apay. Mala, agpila takid din. Tapos makalugan tamatay. Nasaysaya at pay. Sayang laang ti oras no makisarita akpay laang iti dayjay a babae. Naranaanda kayo ije paradaan iti na minsan. Kat saan batin nga agsarasarita da Ivon kan Alice. No pansin damutin iti tunggal maysa. Basol jay anak mo Ay nawaw, apay. Anya ti inaramid na aya. Saan nga imbaga ni Yvonne kan ka? Saan kapsat? Di mong saludsurin no apay. Una na kanyak. Di na kayat nga ibagakan ka. Ngamin, amo na nga damo laang basol na.
Ibagam nga rudan kabsat no anya, tapno amukmat Kayat na nga iutang tinagan ti anak ko. Anya? Idi saan nga manugot ni Alice, kasta unay ti unget na. Agis skandalo pa yun iti paraangan may. Ay, naglokon? Mangibabain mo't gayam day dya tao. Iso abagbaga am ta anak mo nga utangera. Agpasentro ka? Ne, si kamag gayam day ta Alice. Wen, agpasintro Agkuyog tan Agpasintro ka matlaan? Wen, magmagna ako tawan mo tricycle. Agkuyog ta nga rudan. Ay nawaw, nagkuyog ti dua nga uleg. Yvonne? Anya nga ulag mat nga ibagbagam dita? Da kayo adwa asino kumapay? Agtanang ka jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom. Kaya't mon sa timadano ka. Ha? Awan lat amok dita. Agpatinggaman lang. Nay ko. Alaman, ulitin tinsawang mo. San ka pa nakabayad iti utang mo kanya? Iso adi ka man agbali na tangsid dita. User! Anyat na damag mo aya. Impabarangay kano da Yvonne kinirina ti tunggal maysa. Ay nawa, apay kanumat. Wen ta saan dala a pinautangan ni Yvonne, dadaulan na matantipad na atao. Aging gayta, utangera latta. Wen mat, awan nagbaliwan na. Isuaday ta, awan ti agbayag agayim na ta user. As in manggagamit a babae. Utangera talaga. Modus nan di kasta. Ti utang na kang ka, nabayadan na ka din? Ang dapi na bati adoribo. Yung saan ko na singiren. Tulong kon kinkwana. Kaasimat. Ay, di na panunutan nga isumat lang ti maibabain iti kasding ar-aramiden na. Anya nga ita, kaguradakan dagiti gagayem mo. Kabailak mo ti agbyag nga uray awanda, tatang. Na, No saan dak akayat agayam? Saan lang awan na sakit abakrang ko. dayta nga ugalim ti makagapo anak ko. Sikat ti ayan ti bidot. Iso pang nga asim ta di mo ipasa iti sabali a tao. Ay nawaw. Agpapadat istoryada may papangking ka. Kaya't asawan dayta, ti ugalim ti parikot anak ko. Gusto man ngamin ta utang-utang a dayta. Kasano nga rod makabayad ak kadagiti utang ko no sa anak nga umutang, tatang. Ay kat agtrabaho ka Makitang dan ka no kasapulan. Saan mo't lang anasayat nga utang ti ibayad mo iti utang mo, takaano amalpas no kastalaan. Ay, nagrigatan ayati kastoy. Bayada mong dagita nga utang mo kunakmanan. Agtrabaho ka, tapno makabayad ka mutan. Di mo ipalubos a kwarta ti mang perde iti reputasyon mo. Ay, tulungan dakman nga rod nga agaplay, tatang. Nyangkel mo apol daw. Agsapsapol da iti agtrabaho iti laundry shop da. Makisarita ka kenkwana, ta isupay ti tangdan mo. Isupay a pagbayad mo iti utang mo. Ay, nawaw! Tipod no apan nakigayam kat saan ano adalaang kasapulam. Di ka agbalin amang gagamit, ta amang anuday tanto ti mangisagmakang ka intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanatina, arak man, dua atubay ito. Sanak ngagpapautang, Archie. At da kwartak na, bayadak tigatangak nga arak. Imbes nga igatang mo iti sidaan ti pamilyam. Saan tadagitimot padam amam martek ti agnumnumar iti kwarta a pagbamban nugam. Ikan na kung no kayat yung tagwala ak dito istoryo, Naibus mo't gaya mon ti lakok nga arak. Naiboswan no? Adda kada kayo data. No di na kayat alakwan, gumatang aklangan iti sa baling store. Ay, Nay, si kamot gayam data, Archay, arak sa manan ti gagaram. arak nga agpaysaw lakay. Isu na laeng ta naibus mo't gayam ti lakot nga arak. Gumatang aklangan iti sa baling store. Tapno adda pares ti lechon mano aginatang ko. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Tagsyat tayo iti ayan ti kumparet, Tata Danilo. Ay pangaasim Arche, di mo man sulisugan ni Tatam a Danilaw, taadaan anayan na dayta. Siyak tumanang tinakakaasino kwa. Pare Albert! Woo! Pare Albert! Adda ka kadidita, pare! Nakalalaaw ka mo, si ka Arche. Sakit arak kan pulutan man ang taimot mo. Ginatang ko tayo ito'y Mariliona. Adan ni pare Albert. Awan nila kay, adda na panan na. Apay ka de? Anya nga oras nga agawid, tanusak nga orayan. Di mun urayan, ta sigurado amarabyan day jay. Napananaya. Ay nawaw, dagulit ka mo tanya. Basta adda na panan na ah. Pumanaw ka, no awanin ibagam, taado pa'y tar aramidog. Manaktak ka mo. Naputot launay mo ti daram kanya. Ay agawid kakit din. Sigurado nga urayan da kan ti pamilyam. Nakaungungot kay ta, mare. Anyat naknakan mo. Pumanaw ka, wala? Di ka madanagan. Tapumanawa kita mo't lang. Kunak ano, da ni pare Albert, ito'y balayo. Awan mo, gaya. Nakaawag ka mo't Mariliona. Si Mang Putin nila kay mo di tabalayo, maray. Awan pa'y maray. Apay ka day. Un ata imay dito'y balay itay maray. Sapsapulan na nila kay ko. Ngam imbagak nga danapanan ni Albert. Nga uray at damot dito'y balay ang nakaturog. Anya ka naman ng ti kasapulan na iti asawa, maray. Adda imbulsa na adwa abote ti arak maray. Saan lang ang adayta? Adda pa'y imot na aletsyon manok. Lechon manok ko na, maray. Wun, pulutanan dalakit di dayjay. Ay, talaga mat Kabaalan na ti gumatang iti lechon manok no para iti sabali a tao. Ngam no para iti anak na, di na pulos mapanunot. Iso nga imawagakin ka tapno ammo mare. Ay, una yan ti kasta nga asawa. Naparabor no ti sabali a tao. Ngam mabaybayan na matan ti pamilyana. Agasam man dayta, agsapa matan ti panagawid mo. Di naksermonan tanasakit ti bagbagik bakay. Ali arak pamor. Panagawid ka di dayta, ti responsabli a padri di pamilya, Itala ang manen, bakit? Ay, saan asyak ti kalkalabanam, Idi pa nga ganano sakeng ka. Ayan ti ginatang mo abalunan dagiti putot mo iti pagadalan. Awan kwartak bakit? Awan kwartam, ngam gimatang ka iti litson manok nga impapulutan mo kadagiti gagayem mo ang mamartak. Lechon manok mo't nga ibagbagam bakit? At daya mo't ginatgatang ko akasta. Awan mo't. Dinak man pagbalinan nga awan panunot na. Adda nang idanon kanya, kan amok ti ugalim. Uray agpaiso, ilibak mo latta. Tapnoon rire, mapan ka gumatang dita store. Uray tuyo no dilatalangan, tapno sa anak amarigatan amang bayad. Hay na, pakawan ng apo. Naibusan ti bagas. Gumatang akto no itid titangdan ko bakit? Anya nga ta, numangila ko ak itirabong. Ado tirabong ni nanangket. Ipakadamla ang kengkwana, tasyak ti makaamo. Awan pagdanagan na, tano adda maila ko, ibingayak to. Awanan naibusan tirabong ijay. Ay nawaw, kasano naibus, kat adumat tinakitak idi Sabado. Naibusan bakit? Dimawat ngamin dagiti kalugaran tayo. Iso nga impadawat kumatan Anya? San adakes no ibingayan tayo umot dagiti kalugaran tayo? Angam di mo kumamat impadawat amin. Isupay kumamat ti bayad na ang maigatang iti masapsapol tayo.
Nasakit tinakam mo, ngayon padawat ko dagay jay arabong? Saan adakas ti agbalin ama nagparabor? Ngam sobra mo tunday ta ah. Di mo ka di ammo nga iday-dayaw dakdag iti kalugaran tayo. Gapu iti kasta nga ugalik. Idayaw da ka ah, taadda pa kay ranudan da kang ka. Kumusta ngay Mari Josie? Adda maitulod mo arabong dito'y balay ita? Adda nga min buyers ko, katawan mo ten rabong may, naibusan. Mayat ko matimang ila ko, ngam awan matan mare. Ni, api nga awan, ado matirabong ni katugangam. Saan mo akin na sarita aya? Awanan tirabong mare, impadawat mat ngaminan ni Archie. Anya? Uray may sa apuon, awan pulos nagbati mare. Impadawat na kadagiti kalugaran tayo. Kat no nagaduday jay maray. Ay, jakman amo kinilakay ko mare. Iso akas ta unay matiungat ni nanang kenkwa na idikalman. Ay, una yan ta asawang mare. Sayang day jay, imbes nga adda igatang yo iti masapsapol yo. Wan nga rod mare, uray di nanang, masayangan mo't. Ay, nalabos ti kasta akin naman nagparabor nila kay mo mare. Kurang laangan kat ipadawat na tabalay yo. Adda pa'y rabong yaw na natina. Manmanulaangan tinabate nakong. Jay daduma saan mi nga ilakaw tapno dumakkel. Ay sayang mo't nana. Adda ko mabayar ko kat. Da Josie nga ay, di mo impadas tinapandita ayanda. Adda rabong ni katugangan na kat. Inawaga, ngam awan ka no tinabati, ta impadawat mo't nilakay na. Ay nawaw, aping impadawat nilakay na. Sakit nagaduday jay. Ay nanana, amuyo mo't day a tao. Sobra ti kinaman nagparabor na. Iso adayta, gundawayan mo't ti daduma. Di na panunutan ti masakbayan ti pamilyana. Saan adakas no ibingay tayo dagiti bendisyon a maaw-awat tayo. Ti dakas kat no ipadawat tayo mo't amin nun. Nakunayo pa'y nana. Ipadas mo man ti mapan iti ayanda nanam sabet nakong. Amangan no adda pa'y rabong dagijay. Nagadua diro, naggapuan dagita lakay. Siyempre, ijay kabakiran. Saan apeke dayta? Kita man tilang marigata naktupay anang ala kadagita. Mayat maila ko dayta lakay. Ay nawaw, saan apang lako dagitoy? Sigurado anangina dayta lakay. Apay ko mga ilakom kat adapang tidak kadagitoy. Anya? Dito may isa bote, para dito'y balay. Dito may isa, para kininanang. Dito'y dua na bate, ited ko katakong paritasyo kan tatalino. Sa gaysada. Isupay kumamot ng igatang tayo Di mong kontraan ti imbaga, tas siyak mo't tinangala kadagitoy. Siyak tinagbanog, sana si ka. Isungad da karbangak agdesisyon no asino ti ka. Anya? Nakitak ti diro nga inyawid nila kay mo idinaminsan nga aldaw. At dapay nabate nakaw. Gumatangak man iti may sa abute. At least, makasigurado kami asaan api kay. Awanan nana, naipadawat mo to nila kay ko. Ay nawaw, ulitin man ti imbagam nakaw. Awanan ta impadawat nila kay ko. Apay kanumot nga impadawat na. Kat no nagngina ti kasjay. Imbagak mo't nga ila ko mi, ta isupay ang maigatang iti masapsapol. Ngam di na kayat nana, adda ka no sa bali a plano na. Ay, kasano kayo nga ruden ngay no kasta ti asawam. Day tangarod nana, Naparabor unay mo jay asawam. launay anana, ipadawat na mutla aminan. Kayat nalakit di ti agpa-impress. Kayat na nga idayaw ti sabali a tao. Kat isumot nana, kayat na ama idayaw, babaen itikas di awagas na. Ay, nakababain, no naparabor ka, ngam agbisbisin mo't gaya man ti pamilyam. Diyos, mare. Agyaman naklaunay mare. Anyang aminon tay ko nam asaludsudom itay, mare. Amangan ko nak no adda amom amabalin ko apagtrabahuan mare. Full time lang ang mati amok, mare. Tay trabaho amabalin nga itugot ko dagiti anak ko. Uray anya, basta legal mare. Apay, mare. Kabailam ti agtrabaho kat adda dagiti anak mo nga asikaswang. Ay nawaw, siyak pwede ko na mare. Ano sak
Tinapatag kat ada igatang ko iti lamutan dagiti anak ko. Awan mo ngaminan namnamaakken lakay ko. Ay, no nalakala ko mati agsukat iti asawaan niya, Maray. Ay na, Mare, idi pa'y asinukatak nila kay ko ano nalakalaang. Naimbaglaangan, ta saan akas kin nilakay mo nilakay ko. Ay, adayumot Responsable nila kay mo. Saan akas kinlakay ko, aday talag papaimpress ti amunang aramidon. Bay Maray, awagak man ni Manang Susan. Saludsudot no kasapulan da pa'y ti agdalos iti transient house da. Wen man, Mare, agyaman aklaunay Ibagam willing to start. Asap, Mare. Half kilo at tilapyaman, Nana. Nay, italaang manan agumatang ka iti tilapia, anak kaong. Wen nga rod, Nana. Ilistak ka day, no. Ay, saan, Nana? Bayadak tigatangek. Diyak kayat ti makautang. Taamang ano sa anak ang makabayad. Adda kwartam aya. Adda, inted ni Manang Susan titangdan ko ang nagdalos iti transient house na. Si Kagayam tinaisukat kin ni Priscilla. Wen, Nana. Anusak taisupay latam at titangdan ko nga igatang mi iti kanan may. Ay katuan anak kong tanay. Sika ti marigatan itikas jay agalad ti asawam. Nasken nga agdiskarte tapno saan akaasi dagiti ubing, Nana. Nagkapuan ti tilapia ba kay? Ay nawaw, ginatang ko sa dino pa'y kumati pangalaak ngay. Ipritom deta wano isigang mo. Isigang kulatan Mala, lao kami tinatangwan. Siyempre Mapanak labit iti antigayam ko. Itiming kunto ti agawid no amo ka nakaluto kan. kat mapangkalaang ano mapangka, saan ka mat aparparitan kat. Di ka gungat. Biag mo nga rod dayta, anya kumati pakibiyangak ngay. Isumot lang adi mo denggen no adda ibagak. Sayang laang ti katay ko. Ne. Apay ngay. At damat din dito lababo ti kaserola. Ay nawa. Awan mo din makita ka tilapia. Jose! Apay ka di aya. Ayan ti sinigang nga tilapia ngay. Awanan sindamin ka dagiti ubing. Anya? Adda reklamo. Apay akas tamatan. Di nakpaimbat yan, mate. Mapan ka makipangan ka dagiti tao akanayon ang makaawat iti parabor mo. Nasakit tinakam mo, tama nagparaburak nga sawam. Ay na, managparabor ka kanumot iti sabali a tao. Tapno panunutan da anasaya at katao. Kasta ka day. Tapno ma-impress da ket tapno idayaw da ka. Kat isumot nga men. Talaga amay dayaw ti may sa tao. Numa nagparabor da ito. Ali pa-impress pa more nga uri agbisbisinan dagiti putot mo. At tuyen ti itlog agat gatangam na kong. Agyaman naklaw na itata Danilo. Ang apay may salaang ti ginatang mo. Para kanyang laang data. Kasanumot nga men. Di nakmat imbat yan ni bakit ko. Nagluto iti sinigang at tilapia. Ngam sindadalaang kadagiti ubeng. Half kilo laang nga men. Ti ginatang nakinanam atina itay. Nasayat nga rod. Tigas jing aramid ti asawa tata. Tangdan na kanupay tinggatang na. No siyak ti si kabarok. Ikam nga min iti kwarta ni bakit mo. Tulungan mo't Kat isumot aramidag tata. Di ka man agululbot si ka. Amok, alay tala agpa-impress ka lagi ti kalugaran tayo, tinapataggan ka. Ay nawaw. Itad mo iti sabali a tao, ti para kuma iti pamilyam, tapno lang idayaw da ka. Saan apod no day tatata? Imot lang amin ni bakit ko, iso adi na maawatan ter aramidag. Anya saan, kitno iso ti makitkita may. Saan ang maiparbang ti kasta nga aramid ti padre di pamilya na kong. Kaasi ti pamilyam no kastalaang. Sang kaistoryamat nila kay mo nga imot ka kano, Mare? Day tamat ti paglaingan day tao. Nasakit lang ang tinakam na, tasaan mi nga imbatyan iti sinigang at tilapia. Ay, abak na pa'y nga rod ti babae no agistorya. Saan ko nga ilibak day taagpay sumot, Mare? Kumusta nga'y gayam? Impadulin na ken katitangdan na anagdalos iti talon ni Tata Sebyo? Ay na, uray piso, awan pay, Mare. Ay, awan nga roden Amangan no dagiti manen kalugaran tayo asip-sip ti agnumar. At damot tin kini Archie day
Naumaakmutan amang palpalagip kang kwana, mare. Oh, asino man ang ti pangipainumam iti soft drinks a ginatang mau. Ay nawaw, api asaludsudan nyo pailaang nana. Una, taamangan no saan pa'y amaraman ng ti pamilyam dayta. No may papaniti day tabanag, awanin pakibyangan nyo nana. Ngamin, saan nyo mo't akwarta tinaigatang? Saan mo't lang akwarta ni Jose? Kwartak mo't. Uray pay, tiket di pagimbagan ti pamilyam ti panunutom. Lipate mo ta agpapa-impress adayta. Awan mo lang maganap mo iti kastangar aramidom. Nagmayat nga tayo tirik na no. No idaydayaw da ka ti sabali at taaw, tama nagparabor ka kadakwada. Kaslakas tan anana. Ay na Archie, agpanunot ka iti maminribaw. Siyempre, napintas dagiti rumrumwar iti ngiwat da, tamairan ranod da iti kwartam. Ngam kasanunton ngay, no awanan maitid mo kadakwada, idayaw da ka nga talata. Ha? Dayta ti pagpanunutam baraw. Nana, may sakilo man ang karnit baboy? Pulutanin nyo manan. Ay nawaw, saan nana? Anya ngay nga raw, ipadawat mo manan. Iyawid ko ije balay nana, tayo suti pagsasangwan mi. Ha? Agpaisaw? Uy nana, Oray salud-sudak ni bakit mau? ay gatuan anana, kasaritam to no umay dito istormo. Sipod nagisturak, italaang agimatang ka iti karni para iti pamilyam. Gusto tinaibagayo kanyak nana. Dikit ti kumakasapulan ti pamilya ti ipangruna tayo. San kat ati agpapa-impress. Ayun pakaidayawang matlaang, no responsable ka apadray ti pamilya. Dagiti ubingay, Awan da pa'y anagawid. ni, itay pa'y dismiss da. Di magas da itayan na apong da, tatakano itid na. Sigurado a pinagmerinda manon ni nanang dagiti anak ta. Iso anabayagan da, bakit? Kita ama, adubon samat ta ilutlutom. Ang mga nuumay dagiti gagayim mo dito balay katagi inom kayo. Saan apulutan tin lutok, bakit? Para kada tayo daytoy. Ni, itaman pa'y. Nagluto Saan a para iti sabali a tao? No dikat para iti pamilyata. Anya tinaknakan mo? Awan mo't gid di. Dalawlawagan lang ti panunot ko. Ha? Adumot tin a sermon tinangag ko kinanang kananatina. Agsisinnukat da amang sermon kanya. Kadita na amiris ko ahustuda, bakit? Dakas tinalabos akin naman nagparabor. Nagbisin mo't ti pamilya, bakit? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin a naparabor? Ngam ununa am kumapay ti kasapulan ti pamilyam. Iti kasta, agbalin a naragsak ti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ngay tilakad mo, Luis, anak ka? Good news, nanang. Kaya't ka di asawon dayta, ama ka-abroad ka mo ilaangan. Nanang, matungpalan na kita rapaap tayo. Ay na, congratulations, anak kaw. Maka-abroad ka mo ilaangan. Ay, magagara naklauna yun, ang makaigam itidakkel agatad. Ay nawaw,
Saan nga imposible day ta ita nanang. Iti kabita na panahon, mapasamak day ta. Di kasla akto mo doon yan. Ano ko? Ay wala, dakkel ti sweldo ka dyan nanang. Di mo liplipatan ti mangipaw ikanyak Wen, awan pagdanaga niyaw. Tano maalak ti umuna asweldo. Ipauit ko adagos kada kayo, nanang. Agabrod ka magayaman. Di mo pa impakpakaam mo kanyak ang nag-apply ka magayam. Isumot lagayam akanayon ka abisi. Wen ta iso ko mati isurpresa para ken ka, bakit? Ay nawaw, sorpresa mat nga ibagbagam. Ti kunam, insikrito yo kininanang, taam yo asa anak nga umanugot iti kasta a plano yo. Ne, saan apod mo day ta? Talaga lang akayat ka surpresaan. Para mutlaan ka na tayo ti kastungar aramidag. Para kada tayo, wano? Para iti arapa-ap yung agina. Unay ka matin, bakit? Siyempre, para iti masakbayan ti pamilyata Siguraduam laang apod mo day tang ibagbagam. Un ka di. Awan rumba nga pagdanagam. Flight ni Luis ita. Saan nyo nga intulot iti airport, dani ka anak kao? Ninanang ti makaam mo amang itulot kang kuana, tatang. Isuda ti nagkuyog ang nagpa-Manila. Sa bagay kaasi lang dagiti ubing mabannog iti biyahe no sumurot kayaw. Day nga rod, tatang. Di bali taplano damat nga rod kininanang na ti kasjay. Anyat kayat mo asawan. Jak amo ti may papan iti plano da nga agabrod, tatang. Ti kayat mo asawan, insikrito da. Day tatipudno, tatang. Sa dala imbaga kanyak, idi umadani ti flight ni Luis. No daduma kat kasla ni nanang matan ti asawa na. Si kakit di mo't anak kao. Pudno mo, tatang. Isuda adwa ti agplan-plano. Ay nawaw, agkalma ka kanila ang anak kao. No amirisem anaimbag. Para mutlaang iti pamilyayo, ti panagabrod nila kay Mau. Saan tayo asigurado, tatang? Kaano nga agsweldo kayo, aya? Inton umay alawas pa nanang. Ay nawaw, mabayag pa'y gayam. Apay ka di aya. Nalipatam ka day ti kasangay ti putot mo. Kasangay na inton Sabado. Ayuwanan niya. Agselebrar kamay, iso anas kan amang ipawit ka iti kwarta nga aramatan may. Anyat ilutoy aya nanang. Addan plano, kwarta lang ti kurang. Bungga day jay, iso anayunam ti ipawit mong tawag. Wala na. Apa man na mahalak ti sweldo. Dago sa mga ipawitak kada kayo. Nasaya at mat nga rod no kasta. Di mo liplipatan na, masapul abungga, tapno at damat pakakitaan na anagabrod ka No maipapan iti kasangay ti anak ta, saan mat anas ken abong galakay. No adda sweldom, ornungan takit day. Madiman di kasta bakit? Maminsan lang iti makatawan nga agbirthday ti anak ta. Saan anasayaat nga imutam? Agselebrar kami latta. Ti kanyak laeng kat oray simple. Basta, ited mo kin nanang ti kwarta nga ipawit ko. Tay sunto ti makaam mo amang ibajay. Anya? At damon siguro karbungak amang iplano iti kwarta nagbanluga. Kasano ang makaurnong tayo? No tunggal agsweldo Ay ka na kat. bakit? Pangaasim ta di mo man kontrahan ti plano me. Kwarta lang day ta. Masukatan to. Saan adakas ti aggastos? Ngamnas kan nga agtipid tayo. Ta saan ang mabalin atong palbiag kat agtrabaho ka dita abroad? Umay kayon to ijay balay inton Sabado karay nakaw. Ha? Saan ka di pa'y anaibaga ti manugang ko agay yimaw? May papaniti anya, nana. Ti may papaniti kasangay ti apo ko ka. Adaw ti sagana may. Adda pa'y lechon ha? Lechon? Kano ti naibaga ti gayim ko? Simple lang ang nana. Saan mabalin a simple lang ti kasangay ti apo ka? Nang runa ita, kat adamot ten trabaho ni tatang na ijay abroad. Ay nawaw, umay kayon to Lechon baboy, tigatangan may. Ibagam kadagiti kabalay ma. Okay, nana. Umay kaminto. Oray dagiti karo bayaw. Pakibagam tumulaang kadakwada.
Na, umisim kamit adani ka anak kaw. Kasangay ti anak mo. Ado ti bisita yaw. Ngam na kami suot kakit din dita. Kasano ang makaisam da tao, tatang? Amangan no adda maibagan ni katugangam no makita na ti kasta nga itsuraam. Dakkel unay ti gastos mi, tatang. Apay, nagdiretso ti kwarta nga impawit nila kay mo. Wan, tatang. Awan pulos na bati. Taninanang tinangi budget. Imbagam kumakanla kay mo Tauray kagudwalaan ko mati ginastos yaw. Kasano kuma? Kat agpadamat ti kapanunutan da nga agina, tatang. No anya ti kayat da, isumat ti masursurot. Saan matlaang anasaya at no gastador ti may sa tao. Isuda ti pangibagaan nyo iti kasta, tatang. Si kalatan ipakaawat mo iti asawam, bareng malawlawagan ti panunot na anak ko. Nakitak tilangan ni daddy ka ako marim itay, madlaw ko analiday anak ko. Wen ataribo ka no matigastos dananang. Ado mo nga mintimakan. Ada pa'y litsyon babaw. Plano ka no ti asawa ken katugangan na dayjay. Nay, kunak man no nagsasaritaan da? No ni Mari Dani ka, amo na dayjay ti agtipid. Ti asawa ken katugangan na laang ti gastador nanang. Narigat man ti maaddan iti kabbalay akasta. Launay ananang, saan da makaurnong no tunggal agsweldo ni Luis, ket tila adda apaggasgastusan da. Nagawid gaya man ni Luis di tabalay maray. Wan mare, nagawid, tadwa atawan mo't asaan ang nagbakasyon. Isumot lagayam nga ado ti tao di tabalayo idilim mabasa. Kasano, kat nagpainom tinalaing nga asawak. Ni kita amangan mo't no inton madamdama ket maibusan ti kwartana. Jak amuan no, adapay iniggaman day a tao. Ay nawaw, apay ngay, di mo amo ket sikat ti asawa na. Di namat nga rod italak ti sweldo na kanyak mare. Ha? Tapno nawayad akin ni nanang na amangi gastos, kasta ka de? Awan maaramidak ta sweldo na dayjay. No pakibiyangak, ibagan na akwarta na dayjay. At dakarbangan na amang igastos no kaano akayat na. Ay, nagrigaten ayati kasta, mare. Anya nga tano ag-beach tayo, nanang. Ay kumabalin lata mo ta anak ka. Ang libre ma. Ay nawo, awan parikot dita. At dapay mo't kwartak, nanang. Mala, ag-message sak nga rod iti group chat tayo nga agkakabagyan. Mano ti budget akasapulan, nanang. Depende numano ti mayat asumuraw. Ag-message sak iti group chat tayo. Tamakita numano tayo nga ag-beach. Sige, tapno makapag-jamming tayo mo't laangan. Ay wala, may salang ti biyag tayo. Iso aragrag sakin tayo lata. Agpaisulaw na itan ako na ayo, nanang. Sige, pag-andak to, numano ti mapantap na umukmag. Ayun gayam, ipakaamom iti asawam tinagsaritaan ta. Amangan no kontraan namanan. Wen, siyak ti makamukin ni bakit ko. Saan ang mabalin nga iso ti manglapod iti plano tayo ng ag-beach? Anya ti imay imbaga ni Dani ka anak kaw. Ay na, nagistorya manen ananang. Masiksikuran launa yun dayjay agayom ko. Apay kanumanan. Wen ataman no atawan manen tinapalabas. Ngum awan latta tinaipundarda. Mano atawanin nila kay na ijay abroad nanang. Si laki di ti babae. No kasta aklase ti lalaki ti matumpungan da. Nakunayo pa'y nanang. Ngamin, tunggal adda maigaman da akwarta. Saan nga agtal na jay agina nanang? Gastos da agastos. Inton maibaws agparikot da. Nagrigat ti awan urnong na. Nangruna no adda emergency. Day tamot ti pagdandanagan ti kumarek nanang. Amangan no dapay kwartam dita anak ko. Bayadak to no maawat ko ti pensyon ko. Igatang ko kumapay iti bagas ko.
Day tangarod mo ti parikot ko, tatang. Apay, awan impawit nila kay mo. Awan, tatang. Day talaang mo't ngamin aggastos ti paglaingan da nga agina. Uray adda iji abroad, kanayon kanu nga ilibre na dagiti kakadwa na ijay. Anya? Manu atawunan nga agtrab-trabaho iji abroad. Ngam aging ga ita, awan pa'y pakakitaan na tatang. Awan sirbi na nag-abroad, tagdirdirit sumat ti kwarta. No kayat na di agawid lang, ta sikat agtrabaho. Isot mga sikaso kadagitan nakyaw. Kastamat ti imbagak keng kwa na ide, ngam di na kayat tatang. Kasano nga ron nagprogreso ti biyagyaw. No agwalwal das mat ti asawa kan katugangam. Ay, diyak amon tatang, masiksikuраnak launay. Iso aday to'y, lumuslos siya ng tao. Di mo kinasarita nila kay mo aya. Uray kasaritak, awan denggen na asa uday jay a tao. Wedding anniversary kin ni Luis inton umay abulan. Anya ngay ti planom, Danica. Awan nanang. Na, awan planom nga agselebrar. Ay, isupay apaggastusan day ta nanang. Ay nawaw, oray special nga aldaw yaw. Anya ti plano ni Luis aya nanang, agawid ka no? Sigurado nga agawid day jay ah. Agawid, intun kwan, agpainumanan dito'y balay. Na, apay ka di aya akasta ka. Kontra umag dagiti aramiden may. Gapo tagastador kay launayan nanang. Ti kwarta masukatan. Ngam ti biyag tayaw. May salaeng. Iso nga aginjoy tayo kiday. Saan adakas ti kasta akapanunutan nyo? Ngam adalata kumama ko na alimitasyon nanang. Di ka man nagpakalaeng si Danica. Nay, nasapa mo ti panagawid mo anak ka. Diyak mo nga agawid kagayam ita. Kapilitan na nanang. Kapilitan. Apay, anyat na pasamak. At na napasamak a layoff iti pagtrab-trabahwak. Kat may saak kadagiti na ikat. Oray ni pari Armi. Nag-aawid mo tan di tabalay da. Ay nawaw, kasano nga rudan ti wedding anniversary kin ni bakit mau? At damot kit di kwartak dito eh. Manungay, Yung basit lang da ito nana. Awan mo't nga may nustong urnong ko. kasano nga rudan dayta? Saan ka ngagsublan ije abroad? Awan mo't sublyak at trabaho ijay. Nasken nga gaplay manen ah. Ay kat agaplay ka manun ah. Pagpanunutak pa yan ay imbag nana. Mano atawan ang nagtrabaho ak di abroad. Ngam na awan mo't na ipundar ko. Kasla nagbambanugak lang ijay. Gagangay na ah, taaduma ngamin paggastusan tayaw. Apa yan? Di ka matagtagari si ka, Luis. Nagatuti pampanunutak bakit? Kas itian niya? Atuti kwarta na sayang. Nagabrudak ngagpaiso. Ngam awan mo't pakakitaan na. Awan plus na ipundar ko. Kasano, kat gastador kamot ngamin? Tunggal agsweldo ka, kanayon mo nga ilibre dagiti katrabahuam ije abroad. Tunggal agawid ka dito'y Pinas, agpainom ka dito'y balay. Dayta nga road. Ay, awan nagdumaan nyo kininanang. Nalaos ti pang nagbabawik bakit? Idi pa'y asang kaibagak keng kang agtipid tayo, ngamtangkan ulo kamat, dinak ipangag, uray agbabawi ka ita, awanen, naladawan, tawan mo't trabahom ije abroad. Pagadalam laangan dayta napasamak keng ka. Awan ka di pa'y ti agpamiteng. Awan pa'y kabsat. Nay, apay akas ta ti itsuraam kabsat. Naliday kamay. Uwan ah, tanag-aawidin ti OFW nga anak ko. Ay wan, nasalaw ko ni Luis idi na minsan. Awanan trabaho na ijay abroad. Ay, Mabalin mo't siguro nga agaplay manan. kuma, ngam di na mo't kayat. Agsubli kami manen itisigod a panagbiag may nukastoy laeng. Ay nawaw. Ay, awan mo't nga rod na ipundar maray. Awan pa'y urnong na. Manulaeng matinyawid na akwarta na. Pagbayad pa'y iti utang dayjay. Kasta talaga tibiyag. Awan permanente maray. Ngam no ada ngamin maiganan nyo a kwarta. Saan anasken agastusin nyo amen. Sursurwan tayo ti agurnaw para iti masakbayan tayo. Tanarigat ti agbak to zero maray.
Anyat imulam iti gardinyo na kaong. Kamatis, tatang. Ada si Milyam. Naka-order akong tatang. Barang matsyambak man ti mayat apresyo. Ay wadlat taa. Sugal mo't laang taggardain. Sakit na rigat ti trabaho dito. Aganos tayo, tasantay mo't anaianak abak nang. Basol ko mutlang At dalang arudon ti na ito dagundaway kanyak. Tapno mapasayaat ko ti biyag mi. Sinayang ko pa lang mo't. Anya nga ita. Back to zero kami manin. Pagadalam tinapasamak baraw. Aggagat ka manayin. Kat no dumteng manin day tagundaway. Pangaasay tadi mo kumamot tin sayangan, anak ka. Anay ko, nagsakit ti bagbakik. Bakit? Anay, Ano sam nagrigat lakit din taggarden. Dayta nga rot ti pinilim. Imbes nga agurnong ka edi naka-abroad ka. Saan taday tamat mangigastos iti kwartam ti impang runam. Bakit? Para iti masakbayan tayo kunam kanyak. Ngam edi naka-abroad ka. Awanan, nalipata mo dagiti saong kanyak. Bidot ko dayjay, bakit? Kita ma, ang mga nuinton madamdama kat bisyo matan ti isarunom. Ang mga numaliwayam matan tagardin mo. Saan na mapasamak dayta, bakit? Ay na, siguro adwam laeng. Tanuragragsak ti adda iti panunot mo. Awan latam mo. Talaga asaanan nga agprogreso ti biyag tayo. Saanan, bakit? Manipo dita. Ti masakbayan ti pamilyata ti ipangpangrunak. Ay, nawaw! Sursuruan tayo ti agimpen ken agurnong para iti masakbayan. Liklikan tayo ti gastos agastos, wenno pa nagwaldas iti kwarta, nang runa no saan met akasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.